and we say itokwanika rechi abana baito ngaki ni ntwe viongozi byabona tari mambia mobasa kwa abantu chimba vijana bya guchimba molengera timba chikubuli bora kogera bono tageta abantu abwate chinkuru bakominyo kati yabaka bagutumbaga enana nero tobwate bune commissioner ya itali Nyamira gakwane tokomotegerera iko bona ngo saba abantu baito baitibo what ekereta kelikiaru itasikiaru inche buno mongira ikongi kwete bobe because nabanga bono ngani mwana na incho abaira attacked kali ntoko bogori abana metyenyikyana enjera butolete merangeria igata geto motubuo mweshimiwe nana kamora nchengo na ngosa baiga no nyanya sai ga gotorenda igotokolere na nyasa manya karake manya gotorenda igona ngosa banga MCS lives komatere tigaba MCA bae ku security uno mwa mpiaire uno mwa senataire uno mwa women rep aire because the devolution ya achete chi county cha beta created mukamanya ko tebi kumachora ba MCA omo MCA chore we have one leader at a time yes tigatomo alibaga agambe emyaka 5 more score card yaye bali batagete bachakoboli bada kusabere nana no mochiobo because omwana olia no mweshimiwa obwata masikani obwata enkole ndabuso okonyakoseka ngora iko kamora nche amangana yagenda tale kenyengima. That is why I wanted to say in Swahili so that it can reach the president of the Republic of Kenya in the party where I was nominated. That MCS we need security. Our lives are in danger. The county commissioner also should act swiftly so that these people who planned this can be brought to book. The chiefs, the assistant chiefs also, they should also man up. We are human beings. Na watu kara magoso. Onye nana ya goso ironde. Iko nasaba maabera kwa niaba yake. Sawa. Iko kamora njaba ngira ba mindu gatemo kule. Abana bananchi baitibo bakumeti sana ene bagechiri n'umurayobo rero go gucyukibo tuko afami bone nebibaba intuna barayi banyamira twekirega iga and tutete condemn the case yeke with the highest terms possible aina monda tatane kene case ya kabere ase Nyamira yaito na inde bone ge kare kubobe ere noti mugirango na inde ya kabere umweshimiwa Dolisi okwanene bono iga nere less than 2 months ago nere na fami oboye iga bantu baminto ba noti mugirango yango ndara ansira abantu ba noti mugirango abara yamu achora tari kende kenene babwate iga ali moko chaka mutariko rara mutaite kubaita igalia neli kono lyo kabwate chingulu yo gokwana amangano mushahara mbabwate mushahara abakoli chibese sinke sana chinke neli babwate enkoro yo korera ba neli babwate enkoro yo korera abantu igasi igo tutaite gote abanye case igekere political onyora na maybe ne politician igete ekare gotumera abaraya abakete kunya konacha mwegure tutaite baba bataba nene no yo aishino katika jina la Yesu na ende na wanta ite kusaba our president Honorable William Samoei Ruto that the lives of the leaders at the grassroots is at stake. We are aware that we lost one other MCA through such acts in the Kakamega County. It does not take a lot of resources to assign security to MCAs in the country. Kindly, even as we ask for the salaries, as we ask for devolution, as we ask for the entitlement that we are supposed to have as leaders, can you start with security? Asante mheshimiwa. Meneja tumalize na wewe mheshimiwa on camera. Kwa nini usito kwa ile official language ya Kiswahili ama Kiingereza? Mimi ni mheshimiwa Vincent Thomas Benecha wa Kiabanya Ward. Kiabanya Ward ni jirani ya Itibo Ward ambapo tuko leo. Tumestuka sana kwamba mheshimiwa wa Itibo Ward, MCA wa Itibo Ward Bwana Lameck Square alifahamiwa usiku na familia yake wakaweza kutatizwa na machambazi. Vile wenzetu wamesema hapa ni vigumu sana kuelewa ni nini inaendelea.
Juzi Mheshimiwa Dolis alifahamiwa na vile hatukuona action vile walisema. Leo ni Lameck, sijui kesho ni mimi ama ni mwingine. Tunataka kusema kwamba ikiwa ni chuki ya siasa, ikiwa ni chuki ya kifamilia, ikiwa ni kitu chochote ambapo Mheshimiwa Lameck amekosea mtu, leo hii tunaomba msamaha kwanza. Watu wa Itibo Ward waliamua wakachagua Lameck, wakajua atawafanyia kazi. Yale tunafanya kule county assembly tunafanya kwa niaba ya wananchi ambao walituchagua. Kama kuna chambo lolote Lameck amefanya pale assembly kwa kutetea wananchi, anafanya sababu wananchi walimchagua, ndio aseme kule. Kama kuna mwenye ameona amekasilishwa na yale Lameck anafanya, angoche kidogo. Kasi ndio imeanza, najua Lameck atatekeleza, na miaka 5 mbele ni mbali sana. Watu watulie kwanza. Tunajua huenda ikawa chuki ya kisiasa. Tunajua huenda ikawa kuna mtu anatafuta mali. Lameck hana mali kwa sasa. Lameck hana kitu kwa sasa. Familia ya Catechist Stephen Nyakianga ambaye ni baba ya Lameck haina kitu. Wacha na wao waishi kama binadamu. Wacha kuwatia uoga. Na tunauliza serikali ianzie na Lameck leo wampee security. Sisi wote tupate security penye tunaishi. Waheshimiwa wametiwa uoga kwamba huenda wakahama katika nyumba zao, wakaenda nje ya ward zao ambapo hawezi fanyia watu kazi vile inatakikana. Sisi wote tuko na uoga, lakini kwa leo yule aliweza kuja hapa, tunamtangazia kwamba huenda ikawa sio rahisi. Na sisi hatuwezi lala tukiangalia Lameck akiangaishwa hivyo. Wananchi wa Itibo tuwe macho, wananchi wote wa Nyamira tuwe macho, Kenya yote tuwe macho, tuweze kutetea viongozi wetu. Shukrani. The youngest MCA na ndembo besana ekero muromo kyobuno yo achakire oburayi arafa abantu bacha bamurwanya nabo twogoteba ng'a tiga abantu batigenda mwamu tiga abana babo bakine egere baleta amagendera ase Kinyoro twagechire busana kera bono toroche ng'anto bwati safety ekero omonto agocha kubutoretirisa kabisa chichuma echiga tosemereti ng'a nechuma chinkongu omonto okobutore echuma kabisa okogoswa mwabande gochaka kurwania abantu b'Ekinyoro nande n'omurayi omino oli buya mono okubarabia igo togoteba ng'a ntoganeti security as MCS toroche ng'a MCS ndobwa security ntoganeti security kabisa na bali bakonya guturwani kuruisi ko baminto tiga togenderere kokora amagenderero tiga kurwania abantu babandi buna yoragani umwana agenderere gochimotu naye ganiriyo oyo bande bwe abare baito abagusi baito batogoteba ng'a ayatari mang'ana maya ekero abantu bagocha kurwania oyo minto ase totarochie sababu yana nakurwaniriwa ekegekorokire na mwamwe nene era ase gati yabande kero kende bare kurigia abatagete kero kende togosaba Nyasaye gana obumaene murina ng'ano nyo tokwegitera na toregitere kya uyo muntu abegiterete buya abagagite buya lakini mbari gechikumurwani lakini okoba kwa Nyasaye akora atugitire buya abana ba Nyasaye obwana wani n'abasikali abatoraegwe none kiburuke kitoratware na batogota no buya bwaye omwana oroira Lameck ari assembly igabwate nkorinda busomwana bwa mang'ana no mwana omuya na batugente nenkore iye ine yagata abantu baito bakabachora bono yero kare gutu taite kumurusio raro no tu asabiri na kero kende na wera base konyarekana ibaga gatanda Lameck kwa motire konyara Lameck kumwene yo tu asabiri na Nyasao amo urio kare taye obange taya Nyasao murakale sinje abe na mwake graje matara ko Kabisa.